nó cứ lo thả giỏi thì sử dụng nó cho sử lúc program của PS Studio nó sử dụng đó chỉ à vì thế cũng tao ấy kịp bài thế thì cứ lo quên cuốn mình gì thế thì ít thì cũng cái chỉ cái thì cũng chuyện thế ha tăng khá đó chỉ à thì vì tăng khá thì lúc program của PS Studio nó lúc nói lúc program mình biết sử kèm nó cho nè kèm nó khá là kèm nó cho à live stream nhớ là hồi Twitter, YouTube thì hoặc Facebook vậy, còn nó tự bỏ như thế này vậy, chỉ có là khi thì người chỉ đó chỉ cái bé record này vậy, chỉ có record cái bé tự phun tổ này, display capture đó nó,แต่nó này là một chuyện này này mà bây giờ chỉ một Steam này vậy, bây giờ chỉ một Steam bây giờ chúng ta là tăngค่าnày nó không chỉ, chỉ cho sân bài, thì có Steam nhớแต่nó này vậy, có Steam này, còn nó có trao keep này vậy, có trao keep này một Twitter, custom mua YouTube mua Facebook Live này ạ mua tao cái cú sử dụng Facebook Live này cú sử Facebook Live sử về chúng tao tăng khá bởi trong mình xin cho thế để thầu nó phải mua Steam Live này thì tao hiểu như thế để họ chẳng kịp biết là tao bỏ để một sai biết họ video này đểต้องการให้วิดีโอนี้สักเย็นใจแต่ของแค่internet bên hàng thì bé sĩ là nó tôi hay là tôi bé sĩ đâu xé một trăm hai rồi nghe là sạch chết nha bé sĩ của lúc của sĩ đi phá bé của tôi được trời để lên từ lúc của sĩ sao sĩ sao khó lấy đi ổn thì cũng chỉ sĩ chi này con ạ sĩ thì cũng tăng khá này cũng chỉ sĩ vậy cái Steam để nó này có thể bé Steam để nó này output để nó làm gì ạ còn nó cũng tăng ra video bị điện là cũng tăng ra off chỉ ra còn nó nói ra từ lúc còn này như cái cũng chỉ tao cũng vậy cái gì là còn nó cũng shop về cùng cho off của tôi không còn nói này code là nó giờ bây giờ chỉ chọn cho thôiแต่bây giờ record ไปรอหรอหัวใจอ่ะบันทึกเป็นรอบันทึกไฟล์เป็นรอจะถอยไปสตรีมเดี๋ยวขอของเราเนี่ยต้องบอกเลยบอกเลย security น้อยอ่ะแล้วก็น้อยต้องบอกเลยซีbây giờ live nè còn live thì nó bây giờ chúng ta phải tạo cái tụ Facebook nè mình cũng mua từ website thì phải auto về là hẳn khi này à tức là cho cái gì live ít như vậy thì có ngay bên nhưng gì bây giờ còn cả sáu live game của tao này game cái này là PC của tao nhà là ETI nhà là than này nóต้องไปได้ตรงหัวที่รู้จะรอ GI ซึ่งเป็นเรื่องต้องของนะที่รีบตัวเรื่องเดียวแค่เป็นภาพที่สังเกตเป็นชิ้นงานที่แล้วก็มีเป็นให้ย้อนไปที่เราrồi bây live hỏi YouTube ya của Facebook ya ok có Steam ya thì copy tụi nó mua tụi nó lúc chơi copy tụi chia cho nó rồi hỏi ý tụi là bé chỉ tao ý rồi thôi bé chỉ tao ý rồi live ý rồi thì thì bé chỉ đang chọn là thay cho bé chủ tao bé muốn tụi chia cho thay các bài à hoặc là Steaming này tụiต้องการเกมนะต้องการเกมเข้าไปอ่ะnó thì là bên đôi mùi dạng nó tao mất kề nè tao không gì kề phải cái tao thì dù chúng tao rồi trong kề tại biết trong kề nè biết trong kề thì biết xài
biết sai như có kẹp chơi bài to này ạ nè để nó này có bài tay như thế kẹp cái chơi sai ạ chỉ nói vậy biết là bọn nó thì nó này chỉ nói vậy biết là sai nó nhưบันทึกbài bây giờ nó cho bài tay nó cho nó cho game thế thôi thì bây giờ Steam bây giờ thì chỉ nói hiện tại là có lúc game của ta thì chỉ nói cứ nói nó ta game chỉ nói cứ mà nó ta bên bớt nó ta bớt nó để bên bớt nó sao thì không chỉ đợi cái bộ cái bộ nó như thế thì nó đi xử lý cũng thế vậy stop thì khi màเขาnóiนะคนนั้นระดับ CPU ที่ไปฉีดไปนะคนนั้นระดับ CPU ที่ไปฉีดไปเนี่ยพอคนนั้นระดับความแรงของอินเทอร์เน็ตในเป๊ะที่เขาเนี่ยไปฉีดเช็คโฮสปีดเนี่ยเช็คเนี่ยแต่ที่เขาเนี่ยสตรีมเนี่ยอยู่จุดต้องมาใช้ในตัวนี่ความแรงของในตัวเน็ตนะเน็ตเนี่ยแต่มีห้องฉีดบนโต๊ะฉีดโต๊ะเนี่ยคือแต่สปีดอินเทอร์เน็ตสปีดมันคือนี่ฉีดแต่อินเทอร์เน็ตสปีดแต่เขาอินเทอร์เน็ตแห้งไปที่สตรีมโต๊ะใช่ไหมที่แห้งแต่ผู้ชอบสตรีมเนี่ยดึงเนี่ยกระตุกเนี่ยเป็นฉีดโต๊ะนะInternet speed case เนี่ยเป็นน้อยกันเนาะนี่กูใช้ตัวแต่ Internet speed case เนี่ยมั่วคุมแหงบุจ้าแต่แหงเนี่ยมาเลเซียมาเลรอสตรีมแต่เอาข้อมูลเนี่ยกูแนะนำเรากูช่วยครบแค่นั้นเนี่ยนี่คือสาตัวข้อมูลก่อช่องเกี่ยวมูลเทียนเนี่ยจะหอยเนี่ยจะหอย YouTube อย่างเขาน้อยเนี่ยแต่ใช้ไปจอยอินเทอร์เน็ตไปขออินเทอร์เน็ตไม่ในห้องผู้เสถียรไม่ในห้องผู้แห้งโอเคดาวน์โหลดเนี่ยขอน้อยก็ดาวน์โหลดสิได้ดาวน์โหลดในที่เดียวอยู่ดาวน์โหลดไม่แห้งจานอะไรนั่นก็น้องแต่ชิ้นนี้ก็เดี๋ยวอัพโหลดเป็นวิดีโอมูต่อเต้สตรีมไม่มีแห้งจานน้องนะชิ้นนี้ผู้เสถียรชิ้นนี้คือเดี๋ยวนี้ไปยิ่งจ้าไม่กินผู้เสถียรของน้องชื่อเสถียรน้องชื่อต่อมาคือเย่แสดงว่าผู้ชี้ต่อชี้ที่เรากูอัดรอที่เราเนี่ยคือที่ไม่ได้ทำไปแชร์แต่ชีวิตจานคุณศึกษาเพิ่มเติมนะได้มาแชร์ได้ตั้งค่าเนี่ยต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อ YouTube เนี่ยมีสามารถไปศึกษาต่อ YouTube ต่อผู้บริการอะไรต่อจังหวัดจอยรอชุดเด็กกันก่อนด้วยไว้ที่ผู้ชี้ต่าง